Pastor Vaofusi. Why don't you give him a round of applause this morning? And while you're waiting, why don't you high-five someone next to you? Say good morning, stay awake, don't go to sleep now. It's okay, the best is coming. Pastor Vaofusi has a powerful message for us this morning. Thank you very much. Hallelujah. Yeah. O te whatalo whātu le pa ia maolunga o le tātou a inga le nei tai au. Whaftai le tamai tai whai whiau ia Pastor Julie mo le. Tai ina o le tātou sauninga le nei tai au. Ia mai se fo i o le tātou whamantunga. Ma ngai i o le wha Samoa le vai. Ngā lea pe aka mai kako lok Samoa. Ia. Se yo kalongol pa whiau e. O mai e whao ngā mai o kowe. Kako lok Samoa, ia la whenga ngui. Kele voi o kai mia ka ala ku lok parangi. Confuse ala ka whalongo so le pastika resin jada saketi. Ia ma loa, kako wola mea Samoa lang o koma kua Samoa. Amene. Ia le li. Patalo whantu le nei tai au nai o tātou tamā mātutua. Kalo whai si o kamai a makaukia. Ia le li i patalo whantu. Manatu la le o se whamtalanga Vaofusi o tō pa ia mo o tō mamalu. Awa iele langona o tō mamalu e tu mau e o oa le whaavavau a bete. Lei se mawhai o nā ve se i o tō pa ia mo o tō mamalu. A iele langona le nei tai o ia mai pa ia o le atua si pa ia i tātou. Amene. Me le whatalo whatu mau whalo whatu le nei tai au. I le suafa manu malo lo tātou wali o Yesu Keriso. Paftai o le mauatala ua mai a le tātou konferenisi la loi Sydney. Ia vi ia le atua lau tatalo ua whai wina male manuia me uma. Toi pau al tātou tatalo. Ia tātou tatalo ina ia whaatau nuu mai. Ia ai ma whina ngalo ma ainga o ilantou. Vi ia le tua. Ia manai au nei tai au o se tai au o te fia o ke sau le whale o le akua langa le wha mai ka vika. Wa u fia ingo wala kou whai mai ka kou ke o le whale o Yehova. Rona wingala a tātou o mai le whale o Yehova. O le whale o lea iai le manuianga le atua. Amene. Fale o leo o iai le mamalu o le atua. O le fale o leo o iai le anganga pa ia o le atua. E te amene iai le nei tai au. Tele manoa noa i whawhita au de le lalolangi nei tātou te tilo iai. I atunu o le lalolangi Vietnam o lo whapena foi o ngā kawhia i le si awari i pālangi e kōlua. Pai ngā kāo ngai ka mai ki pālangi le leuska. Ia mea le angal me ole. Kai ka mai ki pālangi le whaalongi mākua. Amene. E whiwan makua e o akua e sa me lalo ele mawhau. Ia le la o i tiulanga o whaingatā. A tātou ta talo foi mo alo mo whanau. Ua sawa le soifuanga ma leo langa lea e iai le tātou lalolangi. E leo toi while mū le tātou lalolangi. E o ai Samoa le tātou watunu. O la lava e whewesia ia le tātou watunu. Amene. Le anga o le o le taimi o le na valo ia le fionga le atua. O taimi maaso whapenei wa lata mai ai le ali o le lalolangi. Lona winga la o le bea tātou e whai o le au kerusiano. E tatau no tātou tulivai luma o le atua. Ma tātou ana popongi fantasi le atua. Ina ia puipuia i tātou o le nganga o le atua. Amene. Mena na o te fia ia au o te moli mau mo u whaftai i le atua. E la falta talo le atua. Whamanuia lau upu le nei tai au. Mea umalawa na sa ili ai ni nawa yaso. Whamole mo mia whaalia le tai au nei lo mamalu. Malo pa ia silisili ese lo mātou atua. Ona o Yesu. Amene. O lea wangi nei luma. Le tātou manatu au tu o le nei masina masalo a tolu nei masina wha masina o le tausanga le nei.
O le lava tātou te tamu whai se ia o a tātou le winga o le manatua o tu whai mai. O le a whalenga o le manatua. Te kulai mai se si se whai mai ka ka poko ka koe ka le sia se tau mai le kako makua le iai. Ele aises. Ia o tala le lei. Ka ia le ngeiti nā e ese le mātala. Tala le lei te whai mai ale vaenga lea. Ia. Awe sa tātou pati mo tala le lei. Mena mana ia ilo ta saulea sao ta whaalongo. O ta alu wa umale lotu. Ta latu lo ta whale ai. Ma membong rice po le ale tala le atua lena la unga li whai au. Umale nā vai aso ta toi sauri whalasa. Toi whaalongo foi. E a oa generation building up. La forza palangia. Building resilience for generations. Lona winga tamatia nga sa, tamatia nga lale winga le upu. What do you mean resilience for generations? Oka. Mana ia lao le tātou manatu. E a oa tātou e le atua. A lei mase se mawhainga kula i mai. Whai se tala O le winga le manatu o le nei masina ua whane o masina o tausanga nei. A lo tau mawhaia le tātou ta mawhai whiau. Se ia wha manino a le winga o le upu lea. O le fausia ma wha malo sia au ngā tupulanga. That is our theme. O le tātou manatu whole nā o le tai au le nei. Pe tele ala aso sa tātou te mai se o tātou whalongo. Ma tātou tau mawhai se ia tā ofi mau le upu o le atua. Le ngai ia le kai me wha e sa waile ali o laulang. E manga oe ave ese le upu o le atua ma tātou. E le o mana o le ali o laulang e to le fatu o le atua. Le na tā ua le tātou whaiwhi au. Ia ola le fatu tono tātou tangata. O lona uinga so se mea tātou te whaia. E ta tau na ola se fatu tātou te mai se o tātou nau e to le fatu o le atua la le fatu. O le upu o le atua, o le afionga pa ia le atua. Amen. Mena e taha waila tātou mai, o le tele lao te mise o tātou mai e tātou te whalongo longo to toa le feta laia le nganga o le atua. Le anga ese a mea o mai e le nganga o le atua, i le aso, ma le aso. Amen. Le anga le afionga le atua e faua i taimi uma. Pe kako ke o ako le si mea la foi la unga le upo le atua e fau le tātou whalongo kako koe foi mai kako whalongo la foi la unga le upo le atua e fau pe fotoa e whalongo le upo le atua amene mena e tā ua ilo tātou mai ia ngao tātou loto le teimi tātou te o mai ai le whale o le atua a se ia fia mai le nganga pa ia o le atua e to le fatu lea e tā pena e le atua mo oima. Amen. Kako feola epo kako okay. Hallelujah. Ol kako loko e tanga le amenge. Amen. Ia vai lal manga yol me. Fa ola li me kako le fa pe kako ba se fale maliwe. E kako ke fa ngongo ai. This is not a funeral. Amen. Era se fale maliwe me la fale ole ko ele oli ele fia. Amen. Ave se pati moleli. Aleluia, famale salamu atavita, se lau lua sumaleo lela faita watu. Na fo sia mai e Yehova siona na ile tafenga. O na tusa ile o tato matangata wa faya lato miti. O na tumu ile o tato ngutu ile fiatangi. Mo tato lau faiva ile leo fia. Na lato fa pe anele inu ese. Ua whaia Yehova mea te tele mo i tātou, mo i lātou. Ua whaia Yehova mea te tele mo i tātou. Ua tātou fia ai. Yehova ia e whaafo sia mai la mātou tā wheanga. Whaapei o vai tafe lei tū i tonga. O e lulu saito maloi mata, lātou te sele ina male alanga fia. O le ua aluatu male tangi whano, o lo o avele saito e lulu. E fo i mai lava ia ma le alanga fia. O lo au mai na fusi saito.
O le tātou tusi na le tātou te vāvai ai. Ma whai ono whaongaina se vaenga o le whai upo e tolu. E au ai pe whai ma tātou matua le tai au le nei. Pe mai le vaenga o le whai upo e tolu e ma whai ono fia tautala i le nei tai au. Whātua i le atua na te whaia mea te tele mo i tātou. Whātua i le atua na whaia i le atua mea te tele mo i tātou. Amen. Lena tātou whalongo le tai aro nei. O sau noa le tātou whaife au o mea te tele na tapena i le atua. O mea silisili o na le lei na sau nia i le atua. O mea e ofo ngia na tapena i le atua. O mea umana o le tautala i le salamu o le tai aro nei. O te fia wha mamafa la le vaenga lea. O le tātou whātua na whai ai e le atua mea te tele mo i tātou. O le fesili. O a mea te tele ia e tā ua e le fionga le atua. O a mea te tele ia e tā ua e le fionga le atua. Ai whawhewhea whoi o na whausia lo tātou whātua. How can we build our faith? Whawhewhea o na tātou taumawhai e whausia no tātou whātua. Ia tātou I lo le leima tātou bauti noa mea o le atutupu le aso a tai au. Whātua I le atua. A lea ua whaonga e whai ma au o le tai au le nei. O le tātou whātua I le atua. Lena tapena ai e le atua mea te tele mo oe ba. Ai whai mai lo le fesili. O ala mea te tele ia na tapena e le atua mo oe. Na teite e a fia mai le tai au le nei. Pa mata o whai mea mai ele manava le te mana vaina le tai au le nei. O whea le mea le mai ai e le atua lo soifua. A o whea no rua whetau e malouto o lua. Pa whewhea na e maua lau whanau o le whoa I e le atua e lo wainga. There are so many things that God prepare for you. O le tele ia ma le anoa I o mea ia e whamatala mai e le atua whe mai. Tātou whawhetai I le atua I mea te tele na whaia mo I tātou. Le roma mta upa sfulua whai upa sumal fitu o whamatala I nai le wingo le whātua. Roma se fulu whai upa sumal fitu whai mai. O le nei, e tupu le whātua I le tau longolongo atu. O le tau longolongo atu whai o le fionga lea le atua. Whawhewhea o na tupu lo whātua. Whawhewhea o na e savali lo whātua. Whawhewhea o na e malamalama I lo whātua. Na e malamalama I lo whātua e seisi tangata. Pena e aluatu e lo whale la ta kia bali whaswhakua kua e lungo lau. Na e latu lau ta vale o lai ele tusi o le whātua. A lea e moni mau le tala le apostolo. Paulo ia Roma whai mai. O le nei e tupu le whātua e le tau longolongo. O le ale mea tau longolongo. Lea. Le mea lea o le tau longolongo mai e le tua. Tapa sa ina I oe mau. A lea na tātou whaitau iai. Ele I whaia fua la e le atua lau tangata matuu I aile nganga lea whai mai o le besili o na tāua. O lau malama lama le le winga o le upu lea wha tua. Wala kupul mele langa le kako ki sa iri le fionga le tua. It's from the Bible. It's from the Word of God. E a oa tātou. E whātonu tonu a tātou. E ti mai tātou. E ala I le fionga le tua.
E pero su matasi fai upu mua fai mai. A ole fa tua tua ole fa lango lango le I mea ua fa mo ai. Fa lango lango I mea ua umona e fa mo ai. O lo fa mo e tupu. O lo fa mo e taunu. O umona e fa mo e tupu le mea le. O le mauti noa lea o mea e le o vai. E le ngata fa mai o lo fa mo e. Ai sawa I tua fa mai o lo mauti noa. Ua e iloa. Ua e mauti noa. I mea e le o mawhai o na vai e o tātou mata whaaletino. Amen. I ia le li. O lo tātou whātua tua la. Le ngā langa whausia e le atua. Le whātua tua e mafua mai lana tuspa ia. O lea o ai tātou taimi umma o le soifuanga. Me le tātou whaftai ai. I le nganga o le atua na tūsia le fionga le atua. Le ngā o mea umma o le eto tonu le fionga le atua. Fai mai e mai le nganga o le atua. Ia e ngā o a i e whatonu e whapoto ai lea. I le ami o tonu o le atua. Righteousness of God. This is the main thing for us. Christian life. Tātou te mo mia le ami o tonu o le atua. Amen. Mena tā ua ai le tātou vava ai toa I le fionga le atua. O le mauti noa fai upo e ono. Mai leo le vaenga e lua fai mai mea te tele ne fai e le atua mo I tātou. Le no utara noa le tele ma le anoa noa I o mea te tele ma mea le leina tapena e le atua. Tauni e le atua na prepare le atua mo oe malau wainga malau whanau. O le ola soifua lau le lei. O ta vale o le tātou te whewa iai. Everything God prepare. Mea le tauan tātou whaaftai ai I le atua. I le afionga whauina. Wha mele salamo. Na toe whaafo sia mai. E Yehova. Na I siona I le tāwhea. O le whamoe autua le o le tātou te tau. Alanga I pea. I to tonu o tātou ainga I mātua ma whanau au ngā tupulanga. O le tātou te talo le I le atua. Le atua. Whai wavenga o I a mātou whanau. Do miracle for our children. Le taunu unga na nao le tātou wha moe. Building resilience for our generation. Fausia ia mautu o tātou tupulanga. Fausia ia manuia au ngā tupulanga. Ele ngatai ia tātou whanau. A o whanau a lātou whanau e oa I le whababau. O lai whaasolo ale manuia leo le tua. Mafua mai fea. Mafua mai a te oi o le tamai le lei lau waba ai. Mafua mai a te oi le tinai le lei o oi o le pae ma le auli te tonu o lau ainga. O lau tatalo, maulo I mata, lena tā ua e tai au le nei e tātou whaifea. Mai o le lulu ma loi mata ea. E sele ma loi mata. O lau ngā luenga na o le te tangia I le atua le ao ma le pō. Aso lo tātou wola. Ina iau tātou I lo manuia. O lo iai le wha moe ola o le atua I to tonu o tātou ainga. Te leo tātou ainga la iai wha fita auri. Te le tau whai atu o nā te alala mai le tai aru nei. Every family. E oi tonu tātou e ka le sia o la iai ainga. E mana o mia le soani e le tua. Pai mātou mawhtanga tāro te au nei. A vei se mana onga maua.
ma ua masio to lua lo yen mana onga fa to sama tu talo ai ona stasiun pana olo ilo fo el mapa na un mato nga luenga o le fai mato te tangi le tu le au male po o le mana na uta inga ina ia toi fa fo I mai ma fana fa fo I mai le fana si ona matasa I tonu mene. That's our prayer. Faftai mafta ngatalo na talo tayo le Nenda le fatu la utala. Telo tante wa inga lo ye fa fitau. Faftai le tua pa fa pelen fa fitau I tono lo wa inga. Ai fetau le lein mata upulu nei. Bole me ole ui ai. Nisi vai ngol mafana. Bale matou talo le li. God to miracle. La faya le atua me te tele. Mo tanto. Na faya le atua va venga yo tanto wa inga ma tanto fana. E faya le atua le matua va venga silisili e tapena ai le nganga o le atua ma fau tanto fana. Ele ngatala e mele salamo ne toi fa fo sie mai e Jehova sionan mai le tafea ale au tu fo le o lo manatu le tai au le o fe la vale mea o ta se ai nisi o tatou fa dau ma tatou ainga na o le atua na te faia lana filifilinga tonu malsao na ole atua na te tapena I tātou I mea silisili ma le matautia ma le matagofie pa mai o mea mamana ele mawhai ele malosi o le tangata ai na ole atua e mawhai. Mai ele tala ta malo Sakaria. Sakaria whawhai upo ono wangalo e tau mai ele ole fita ele ole malosi a ole nganga pa ia ole atua. Not by mighty, not by power, but the Holy Spirit of the Lord. E ngā ioi leale ngā ngapa ia o le atua, I ngai ua tātou no nofo le lalo, ma tātou wala au le atua fe soasoni my God, help us. This is our theme for this month. Building resilience for our generation. Fausia ma ia fa malosia tātou whanau ma hau ngā tūpulanga mole no manai manuia o ngā luenga le tua. Melo na lua. Eno tāua o a mea te tele whaia le tua mo I tātou. Ngā luenga nam tā upo lua, whai upo lua sifumare lua. Le lau whai tau atua. Se mai o outou I sara e lue, whaalonga maia I nei upu, o Yesu le Nasareta, o le tangata ua whaasinoina e le atua I ate outou I mea mamana, ma wavenga, ma whaailonga ua whaia e le atua I o outou lumba e ia, pei o no outou I loa fo. Toi whaafonga, whamai se mai, o outou I sara e lue, whaalonga longa maia I nei upu, o Yesu Keriso o le Nasareta, o le tangata ua whaasinoina e le atua I te outou I mea mamana. Ma wavenga, ma whaailonga, ua whaia e le atua I o tātou luma e ia. Pei o na tātou I loa. Mea te tele ia na tāpena e le atua mo oe ma.
O mea silisili ia ma le matagofie. O le tapena e le atua. Mo oe ma lau whanau. Ma oe ma lau ainga. Mo oe lava ia ma lau savalinga I luma o le atua. Se atua ina alofa, ma se atua ina alelei. Ma se atua ina a whapale pale I o tātou tangata. E alofa ke riso Yesu ia te oe mau. Ai sea, leanga o oe mau, o lana tangata na whaia le ngata, na whaia I tātou e le atua. Na uba le na whaia le tangata, ma nawa I ai le whawhonga ola o le atua, o na maa yoi leo le tangata matulai. O a mai oe le tae aulele. O ai na whaia oe. Ta maiti. O ai na whaia oe. A o ai lo whaola. E ale tali. Yesu lo whaola. Ma na ia o le meo le hao ngā sa aia o aka maikiri. O ai na kaale papa. Sa kangi, o ai ngā ele la o suka molo. E sa oli se lua o ngat whaiau. O tātou whanau. Ea o hao le leia tātou whanau le upo le atu. E mātutua la tātou whanau. Whaile o la tō fwoi ainga. Maua tamaiti. O na whaasolo lea o le mele I lalo le o ngā tupulanga. O le mele mana ia. A le leila o na whausia le mele. O lona winga. E whaasolo mai a I lunga. E whaasolo mai a I lunga kako makukua. Saure I lalo ia kako whangau. Whaasolo I lalo. Whaasolo I lalo. Whaasolo I lalo. Se iei ua inga umale o langa ngi. O le tā ua le nā. O lo tātou whaelongolongo I le whio ngā le atua. Ma tātou tamu whai. A whaifa iai taime se I o tātou whai unga. E kakauonga o kakou loa. E makua se a kako whai unga le whai. Lenga o le tele o mea tāpena I le atua. O le tapena ina o le file mū te tonu o tātou wainga. E le kapenga I le akua se whari. Nga kapenga I le akua e malakula whonga e sa wai a maringi. A ikaya. A wangi I wheke ai. Nga whakanga I le akua le ika. A iai. Pāwai loko le ika I le mwhainga ika. A kola vai aso la ika a. O le whamoe moe nao le atua. Ono sai foi tātou. Be patient with our children. Tau fon tātou lola ma ono sai tātou. Kei loa ia iska haka ia ngofo mai on makua mai mba ea. Amen. O matau tia le leia, e loa le leia ko inga whainga o langa pāngau. Ai ai kakala e. A ita lai le mwhainga ta afi leita. Ele o stili fo. Ai al tangata lai hoi. Ile yo malie se o lo que o fe aquí oi. Ta pena la tātou ele upo le atua. Tātou te loa I ona tātou no nofo le ilalo. Ma fau o le ale me la kaung fai si o afingele. Ale ase upu e whawhile mu e no loto mai le fionga le tu. O le tātou responsibility na lea o e tātou le nganga o le tu. O whalonga fo isi lo makua. Akala ngongi so le kakwa. Wa. Oh my gosh. Se fia mawalo makua ngak whalonga e. Mo ia lai fe inga lo makua. Ala ia al file mo le koe. Ai lunga ke ava sa wa ila lo fa ke wole ai al makangi le ngangi mai. Ole se makangi na fo le ngalu ele nganga le ko. On sa lo vita. Ha pengale tu langa ole ta tau te ia. Ele fa pe o fa ko le aso. Era fo la ko kilo ya le aso. Ai o ko lu ya la le. E menga le nga kupul ve vesio ko kilo fo ya le aso. Fa ko la uroko ngel mo ko ka fa so. E ai la le nganga ole tu e me fai on tapena ai tanto. I mea me fai on tanto nga lulu e tonu tanto wainga.
Lua ko ni to lima fai po sumur fitu fai mai. Ale me sili ana tau fai mai. O lene a fai o ya ke risa setasi o le tangata fauia. Ua mawai me tuai fauta ua fawina me uma. O mea lelei leta o te tala no atu ai mea lelei na whaia le atua ia te oe. Ma kei e whaolainga. Whawhenga i lo Yesu ngā renga wha maulalo mai e whaiaku le ia Yesu. Yesu a whia maia i lau loto. Wa usala moa ko ki kia woki. Ai a whia mai. Whia mai lau loto. A vea oe mo uali i mo whaola. Se ia e leo mai i lau savali ma lau tūlai ma lau moe ma lau kūrunga ma lau wali whafo. Leo mai au le atua mai whawhita au. E ara ngāmea, o leo ngāmea. Se miracle po sea. Apek. Mea le lei e sili, o le whaola ina, o le whaola tanga Yesu, le vaenga sili leo na tāua, le na mali waike riso lunga le, sa tau. Ale n tatou aine, n tatou whain. Le whamana tuina, le na talanoa, le tatou whaiwhiau. Ile matautia pe mai e o na o ai lungo le sa tauro. Ma ke yo le sa kaulu Yesu. Na ala no o Yesu ke riso pe mai le tala le atua Yesu ale maliu bo anga sala Vaofusi. Ale nga maliu wa Yesu o nga Vaofusi. Amen. O me sili na ma le taua o le na fai le atua ilo wo langa. Mele tātou matua whauta e whaia e le atua mea sili mo i tātou. A leo tātou se ei nei. Ma tātou mōli mawina. A leo a mai e le atua lau lare lei. Lau mata ata. Lau alofa. O lau whawai. O lau tatalu. O uloi mata. E leo pōngi sāle langi me umaia. Ai sea. O na leo teu i o tātou mawhau le fionga le atua. O le upo le atua. E tātou te sāwa vali e, ma tātou tau mawhai e whaatino, e tātou ngā luenga i a tātou whanau. Everything's all right? Amen. Awe se tātou pati mo Yesu. Le la umal tātou la unga. Ono sa i alo fia tau sami. Oile, aili kai. Koe whaapopole mea ele. Amene. Mea te tele nāna tāpena ele atua. Mo oe mau, o le tanga, mai o mea te tere, na ia whaia e le atua, ia tātou tangata, le ua tātou mbōli ma wina ai. Pausia, whaamarosia o au ngā tupulanga, o ani a wala, ua whaasau ni ai oe mau e le atua, e tapena i nai roto i whale. O ani mea le leiwa whaatapena e le atua, oe o le tamaa, o lau mata whaioi, look after your family. Not break your family. Look after your wife. Love your wife. Love your children. Ele whai mai lea kua, o ero ka maa, whakape ape lau wainga, whakape ape lau whangau no. You are the fire. You are the head of your family. Be patient every time. When the devil comes, be patient. Amen. Ia le kua lai loi malingi longa se ia pingilopi. O tātou ngā luenga nā tātou tamau, le tai iau tātou wainga. Le ngā tai tātou wainga ma tātou whanau. Ai tātou te mai fo le kā le sia le atua. Tātou te mai, tutui, tai le ngā luenga le atua me manui ai. Can you say amen? E le kai a umolo ulaunga. O ke fiu e karienga, o ke le kai a upole. Paua ka ke matautia wauma. Le ai. O lau mata whai o nea lena tapena ai o le atua. Your responsibility. Look after your wife. Love your wife. Don't fuss your wife. Ele o koe ele ngā mea fusi hapa. Apet. Le wa tātou ya ke riso Yesu. O tapena ele atua tātou mo le numai. O tapena ele atua tātou ya tātou atu malawa le langi e whapapau. I want a Yeshua left behind. No one else. Amen. Maunga, how are you?
No vai atu ia la vea la ku bar ko mal fu ngafi. Amen. Aku ka lolo la ko ngula ku ta malo fa mai. Awa ka fela nga ole afu. Ia le ia ile ngala wenga le atu tauna ngalu e tono tatu wainga. Fausia. Fa malosia. E iai mal upo le alofa. Iai le si upo fa palpale. Iai malesi upo talatu le onusai. Iai malesi upo olea. Olea tina. Love. Me sili nao na tau o lumbo leli. Awala mua fe mai. Ele me fai au na tali le atua ia ante oe pe ele sa idi le atua. Seek God first. A fai te mana umbia. Ia lelei. Ia manuia. Ia popoto. Ma ia tama mai lau whanau. Mani tangata e tupunga mai lau whanau. A wala muambua. Sa ili ile tu. Seek God first. I will lesa unanu. But I try my best. Mele mako ke oa ile share the pie grace. E ta ulole mantowo. Ia. Pa wala kala fa ile tua. Le tua. Wa iloa. Oa usanga tele la bale English. But I try my best. Help me. Ia mako wale mga yokinga. Ai fafka ile akua. E fasoso maya ile akua upu le kaimi bale kaimi. Awa moke oyo. E kasi alko inga sa mola yo. Alkele wasa moke akua ile sausko inga ilalo. Nga kwa kapalang yo kwa kamaisya kung nga may le fala pokpok. Makakule fan makokal. Ay te lo a sa ili le atua. E au mai le atua le upu te tonu lo fofonga. Te amene ye. E te tali tonu ye le mele te fai atua. Le te tala no atua. If you seek God first and God will au mai ma mele ngai wala au ko ya. Amen. Amen. E ta pena la le tua me umaya te oe. Pe afa pe te sa ili ya te ia. E lo la le ungol me sa ili lo kangaka ile ku. Ea. E fa longa ku pengi nge e fole. Ah. Pe ya ku ola e isi puringi fo e le muri vai. Asia, e mafua mai. Wa yaile nganga pa ia o le atua. O le wa fia mai le nganga pa ia o le atua. Tau le nganga pa ia ngofo lo loko. I te tonu. A fa mai lo le nganga le la pa kure up. Sau. Ale manga ia la le me. E ke kakalo al ko inga palangi ke aku wa fo ina lo ma ko inga. How? Pa fe feo na tangi ni tangata al palangi ni me. Because the Holy Spirit of the Lord dwell inside his heart. Menga manga yen ka ko sa ile ko pe ka ko e finga ko me. Amen. Ai alfo ke finga alwenga. Ai mo bola sa ilinga ka ya pol va vea. E vai la al finga alwenga. Ele ai ma se mea. E ke i kai fo le pule. Ah. Ele ai mas me la kwa o ka finga lu la kwa e fia pule. No. It's not your position. That's your boss. Manga yen mea. Ka ko lo le lei. Le kai me feka la ye le nganga o le tu ya tato. E fai foi la tato fai unga. O le manga ia. E ke ka ko ye. O le manga yo. O fai unga mai ele ko pe ka ko sa ia ele ai se bevesi pe fi ai al kinga ole ainga ele ai se bevesi. Amen.
Mo ia. Ke fai. Sorry. A tātou o luma o le atua mo tātou loto maula lalo. Sa wale o le akua e whaamalia me le ke mga o. Son, come. I can give you all what you want. O te watu ia te oe mea te ole mai ia te. E te ole mai lo fia I lo se mea. Hela wakule upulea e ke speak ai. Hello, how are you? Are you all right? Do you need something? I can do it for you. Wah you pue mai le nganga o le akua le kai me kel. Wakua ia ke ia male nganga. Loto mawolalo. E ia me fore lesa palai me. Le sawa ale. Ale lesa palai me me. Alo Naomi. Ia fore. Ia le le stato pate be le tua. Ke longa mele per ka kwaulo. Ai ma fai fale ku fa ka die. Ya la umal ta to la unga. O le wo wa tu man man to wa lo winga wa manga va ngale fa umal la unga. Ya su mai lo. Su mai. O te le fa ya se me o te fa lango le nganga pa I o le tua. Su mai. A tara tato pese wala ba che msi lungal pia ko mai uba no lo ise o ka kalo mo ko me so ai mai le sera walu fai polu sumato wa mato ana popongi foi masa ili lo mato wa tua ona ole mea wa fa fonga mai o ia te mato palonga mai wa mato anga poponi ma mato sa ili lo mato wa tua ona me ole mato te mana na o ia te ia ai sa ili ana pong awa ke vai pastor Kako lok sa mo so le pelero pong tapa. Ia lele. Sa ili le tua o fatasi malana pongi ya lu e malana talo. Tatalo ana pongi aba le tua lo fatu tua e te savali ai e te faia me silisili e vi ia lele. Sa ili le tua na wat. Rona lua. Tai ina le nganga pa ia o le tua lo mai valu fai pa sumar fa. Pe mai. Awa o la to uma o tai ina le nganga o le tua o atali I la to ma fa fine o le tua. Tai mia e ke sa ili ai le nganga pa ia o le ku le fe mel kala ka mano Paulo. Awa o la to uma o e sa ili mai o ila to o a fa fine ma atali o le tua. How are you this morning? Oi o le atali o le tua. Ma le afa fine o le tua. O a mai oe. O a mai lo vaiaso. O a mai lo ainga. O a mai lo whanau. How's your family? Le upu wha malosia le tua le nei tai au. Wha atua tua. Le whaia le tua me te tele mo I tanto. Hallelujah. Thank you, Lord. Malawatu tanto wau. Te sumai. Sa uni se tanto pese. Malawatu malo falo alo le tanto e kalesia pe mfone tanto tutulai fatas. Ole wa le tanto launga. Ole ato tu le si vaenga launga. Pe fa le si masinga pe afa e fembanga o fa fe ko launga. Yeleli. Pele mal memul muli. Romalam ta polu suma lima fa pa suma tolu fa mai a ole atua fo ia tupu mai ai le fa moi. Ina ia fa tu muina auto e ia le oli uma atoa ma le file mu. Ina ua fa tua ina ia tere lava lo auto fa moi. Ona ole mana ole nganga pa ia ole tu. Hallelujah. E mai le tatou matua. Fa tua.
saunia e le atua mea te tele mo i tātou. Ka whasauni ni tātou pese. Pai ona tūro loto i le atua le nei tai au. La se upu o mawhai ona ta oso ina ai lau silasila ma lau whaafongafonga le nei tai au. Lau nganga whaafitai lina i le atua. Le atua le mātou tama. Whaafitai tele lawa i lau nganga pai. Le tapena ina le nei tai au i lau upu. Whaafitai ma vi ia lau sua. Tuina atu ngā alwe ngaliro lau nganga pai ia ina ia fia mai. Whaamatala loto i lau whanau le nei tai. O amana onga le atua. Mātou te tuina atu i ate o. Vi ia lau sua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Minha vez